antu baria bakaraga ndene ya kanuni baria baijikene ja athaicu ibaumirite na guteta bakiuga abo bethiritwe batikurikanwa igitene riri nontu bakwithira bakiuga barabara ciao icithiritwe ciina thina inene muno na nikio nontu bakuria Meru County Government nikende komba kubarikana na kubenjira barabara. Mheshimiwa Mugambi Chairman na nitukwendete nontu itwaguthure mheshimiwa witu atuthetera barabara ikethira itebuithitwe na turia tukegara batierimba na tora talala na mujere nontu bwawe ne ugumete no tebu atwetheria bakiaria bari ntherone rutene rwa thaicu ibariuga ati MCA wa rutene ruru na batejaniritie na untu bu buti maendeleo bakuona jaria athithitie na ibakumuromba nikenda komba kubatethia goko kana ngonia yaku ya mbembe uri bachumbi nyingi nundu anjira cietu kuthuka na turingite kura kwa tukuromba Mheshimiwa Mwambi aleithe njirai aibuithie na tuena kanya kagucenjia tuke kiongozi ungi uraomba gutwatiria ututhithiria ngugi thaicu iko na ntherone mheshimiwa wetu atabuithie barabara iji na antu bana bantura ya thaicu na bantherone na beku ni bakura thina muno thai ginya wena ngari ginya gethira urite into biaku mundene kana gethira wetuyera kinya ng'ombe utiomba gilukira barabara ina ina ngari sikamatete interview ginya interview miunda antu ni bakura thina ijo barabara tutumaira ginya tuita miraene andu babo tu mira nao thai ugeya na ngari au tekiluka kinya mira ikamatona kiongo murithi wa banki reporter Meru TV ku maja mirigo ni ya Igembe Maua.